Ka history Lyngdoh jong dikon Phidalist Phawa. Yau dikon Phidalist Phawa lakha aga pratrik unai tung sijar kendai spak kendai pusau hagasnong umolong. Udai ukun bakendai nagi khatsan ngut kendai ngut isenrang bat hendriu ngut ikan kei. Ikun jong uba Justin Shaphang bat ikong Aida Phawa. Nadu kapor baudang kena. Uladon kejing temu ban sekri yo blay kumulundok solay. Bat ban penur long ye kani kejing temu. Lapan jimut na I father silver sa nong si I PARISH pri sa katong kapor. Bat ru ulapan syur ya u ban ya shikmat hari kejing temu babha bat ban ruwai barbon. Ulasang ye kejing kuli jangung. A Little Flower Higher Secondary School Umolong, Nadu Class A, Hadu Class 7. Nadu Usam Arajar Kandai, Hadu Usam Arajar Kata. Ulapuli Hapo St. Paul Seminary. Upper Shillong, Hagbo Lupendep, Yag Class 8, Hadu 10. House Nam Arajar Kata. La Rungpat sa St. Celia Minor Seminary, Upper Shillong, Hagabol Open Depth, Yaga Class 11-12. House name Arajar Katlai Kasam. Adin Gata Ulalek sa Sinai Spirituality Center, Karguli, Assam, Open Depth, Yaga Orientation Goals. House name Arajar Kasan, La Payu, Good Shepherd Seminary, Dimapur, Nagaland, Ban pendep yaga degree but philosophy. House name Arajar Kapra, Bunai Jimang, Adi Malawan Pai, THERESA'S. Taga Jinibit, Jangba Lord, Uliyok Pong Yaga Sokti Li, Ladi Kakasov. La Payus, Shah Joseph Nardini Seminary, Umolong, Nagbanta Regency. Kaba Arsem, Nadus name Arajar Kapra, Hadus name Arajar Arko. Narusam Arajar Arko, Harusam Arajar Arpulai, Ulapuli Yaga Theology, Orient's Theological College, Shillong. Palapendang Dikon Yu, Aga Arpo Southrick, Jong Jyllaniam, Arajar Arpulai, Orient's Theological College, Da Most Reverend George Pali Parambil, SDB Bishop John Gumiao Diocese. Nantala Pa Yau. To the Church of the Annunciation Parish, Namdong, of West Janja Hills, Nagbanta Gedai Great Ministry. Lapun Pura Bapanjanaya Gajang No Jong New Dikon Phidalist Phawa, Panchakri Kipa Jong Blay, Dag Bakantang Lyngdoh Soblay Yau Mentagasni, Neotrik Uklalangot, Arajar Arpusal, Thou Most Reverend Ferdinand Kar, Bishop John Jowai. Ringkat kejingan lang, Jong Most Reverend Wilbert Marwing, Bishop John Kenongsoy. Kumulundo awat Thymmai, wala shim yagatin ibski Jong. Utray wala shanmor, utray wala riyanga. Hau kada nod janga kasyanya, bat kada nod janga kasyat kemen. Palasot na kasam arpul pra. Kedekot penengkong. Ke history Lyngdoh jong udikon John Ebenezer Bareh SJ. Udikon John Ebenezer Bareh udai na PARISH Jowai patay ukun jong uba one more lato bat kakong Adelinda Bareh. Lakhayu aga kasaw trik ubnay rumpang house nem Shijar Kendai Spak Prago Hunya. Udikan John Ebenezer. Uday was season rap. But Reverend Father James Ebenezer. But Ubalong Ubanengkong. Labdeng ki Henrium Wood Shipara. Sao Wood ki Shinrang. But R Wood ki Kankay. Ulas Dangi Kijing Kuli Jamu. At Thymmai Memorial Secondary School Jowai. Nadu Class 8, Hadu Class 10. Hada Arpo Pra Tarik Ujilio Ajan Rio
Kajing Trang kapan petik ya kaman siam jemu. Hagaba ularung aga pre-novitiate a Jesuit Training College apo Pesama Nagaland House nem Arjar New adu Arjar Kendai ula pendep tiga kelas 11-12 naga St. Joseph's College Jakama Nagaland. Aga arhoi terik ujiliu Arjar Kendai ula rung shika novitiate aga rumpai arupe Jesuit novitiate Maushoro Shillong, but ula shim yekati smai balengkong kumu Jesuit aga arhoi terik ujiliu Arjar Katway. Ula pendep jaga generate Adihan Ashram Kolkata House nem Arjar Katway Arjar Kata. Ya degree ula pendep the St. Joseph's College Bangalore kabadai ke St. Joseph University Bandar. Nadu usnem Arjar Katar hadu usnem Arjar Kasan. Ya philosophy but master's degree aga philosophy ula pendep na Sacred Heart College but na Kalayola College house nem Arjar Kasan Khyndiat. Hadirin gani ula lek naga bentag regency syakini kijeka. Usnem benengkong the Good Shepherd School house nem Malay a Nazareth School Tulzero Nagaland. Lalu usnem Arjar Arpo, lalu usnem Arjar Arpolai, la Paiu Banpuli Yaga Theology, Ajana Deepa Institute of Philosophy and Theology, Pontifical Antinimum, Apuni, la Pengkentang Dikon Yu, Aga Kakandai Kurik Urumpang, Ausnem Arjar Arpolai, Ade Nobili College Pune, Dau Bishop Thomas Dabe Didi. John Gopuna. Kum Lyngdoh wa Thymmai, ula shim yigiti imsni Jong. Ngala bande yigi ei baro ha uta ubashan boriana. Ula shim na kasiti Jong Paulus shaginong Philippines. Kelenong basau berkat la.